قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gure-gure Bandung tamu lagi Allah sehat badan, sehat pikiran, dan insyaallah lampadu malamnya mungkin kita akan takamung dalam nuzulul Quran. Memang sabar pendapat nah yang pegah nuzulul Qurannya malam 17, nah yang pegah nuzulul Qurannya malam 27. Terjadi beda-beda pendapat. Yang perlu kita berkumandang yang mana bahwa kitab-kitab Allah Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran, Allah Subhanahu wa taala leputreun kitab-kitab nak bak bulan Ramadan. Sama-sama daya depu Allah taala leputreun kitab Taurat ke Nabi Musa, kitab Taurat leputreun oleh Allah taala ke Nabi Musa bak malam ke-6 Ramadan. Olehnya Allah taala leputreun kitab Zabur yaitu ke Nabi Daud leputreun oleh Allah taala bak malam 12 Ramadan. Kemudian Allah taala leputreun kitab Injil kepada Nabi Isa bak malam 18 Ramadan. Kemudian Allah taala leputreun Al-Qur'an dalam bumonyo bak malam Lailatul Qadar. Jadi sama-sama ada depan yang mana bahwa salah kagen bulan puasanya, bulan Ramadannya naguh bulan Quran, dan Qurannya merupakan jadi pedoman dalam hidup kita. Malah wadai buka Al-Quran bakul yang mutulis Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudan Lil Muttaqin. Zalikal Kitab, inilah kitab, inilah Al-Quran La Raiba Fihi, yang tidak ada pernah keraguan di dalamnya kitab. Hudan Lil Muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lespannya, mari kita sama-sama ada yang mana bahwa salah sabab yang paling dirindu oleh surga adalah urang yang baca Al-Quran. Al-Jannatu mustaqatun ila arba'ina farid, ke surga seolah-olah menuju ke Allah. Ya Allah, bailan paso awak lain lamlung ya Allah, segolong nupaso urang baca Al-Quran. Seolah-olah benar. Karena sama-sama ada saudara lu, nal heboh benda di langit yang tumbuh kubumo yang hanmutu cahaya. Yang pertama matahari tumbuh, yang kedua bulan tumbuh, yang ketiga bintang tumbuh. Menansyid nal heboh tempat di bumo yang tumbuh ku langit yang hanmutu cahaya. Yang pertama masjid, yang kedua daya, yang ketiga rumah-rumah urang yang baca Al-Quran. Walau rumahnya rumah orang gasin, tapi menjaga baca Al-Quran, rumahnya tumbuh ulangit yang banyak. Sama dengan Quran, malah Allah Ta'ala berpegang Al-Quran
kan paampun dosa oleh Allah. Karena nalhe macam dipegang oleh Allah Ta'ala, nalhe macam yang tak kalen-kalen manteng keampun dosa. Yang pertama wajah gure. Wajah gure. Gure alihba tu, gure ayat sembahyang tu, gure rukun Islam tu. Karena lagi ada pegang kuno, anak gure anak hebat katanya. Yo luduan pribadi lu pegang tu yang dong di kedrawannya, menyuruh anak gure, anak medemedeng yo dicungjo. Bele kena pegang 350 saudara menyahana gure merukun Islam anak duduk. Oleh sebabnya tu gure bek dua-dua. Ya, yang pertama gepampun dosa oleh Allah Ta'ala takalan wajah gure. Golong tak pernah apa takalan wajah ka gepampun. Yang kedua wajah mak dengan wajah ayah. Takalan wajah mak, takalan wajah ayah. Yang ka gepampun dosa oleh Allah. Golong tak pernah apa. Jawaban hebat. Yang kedua Al-Quran. Takalan mantap Al-Quran. Golong tak baca kami pampun dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebabnya dengan momen nuzul Quran yang sangat luar biasanya dan malam Lailatul Qadar, mari tanya introspeksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertarumpak baca Al-Quran. Cuma ladum lagi ada pegahnya nyo Ramadan karabi anam tak sangka malamnya ke 18 anam tak sangka kadang musabah in dalam tabur kibar. Yang dadanya makro adalah masing-masing menyahanya dapat homlah. Yo yang sayang urang itu. Sikit juga tapi protein hang ketemper. Yo oleh sebabnya terpulang bak kita masing-masing saudara lun berkat momen berkat nuzul Qurannya katanya bujit ke sidra urang yang baca Al-Quran dan buta pahami Al-Quran. Menasib malam-malam kita iringi dengan tarawih. Lagi habalun pegah bunuh. Tarawihnya juga luar biasa. Menasib puasa. Ya puasanya nanti sebuah ibadat yang paling rahasia. Rahasia ibadat puasa. Ya, punya sembahyang tu di kala nikah. Punya puasa hidup wajib hidup ikap. Bersedekah hidup ikap. Punya puasa rahasia. Jangan kemah. Yang kadang melangkawan katanya nak yang jempu mah nuri. Kemah. Ya puasa. Maka di puasa na melite pengunduan na tuan pengun melite kap jempu na kuobi. Karena puasanya rahasia. Ya, dan singgah tamang surga urang yang puasanya juga secara rahasia. Ya, maka di alangkah indahnya urang yang na puasa. Jadi alhamdulillah buka puasa pihara tredli lebih kurang 10 minit atau 12 menit. Jadi saudara-saudara kamu yang bertengah di luar di dalam film 4.0 ada mesti memang hinan harapan boleh dalam le tempat kosong silakan kamu dalam le luar. Jadi tujuan tidak penuh sih karena buka puasa malah dengan ceramah di kampung di malam ceramah. Jadi lampu di petang-petang untuk berkat acara si endomenteng ceramah telucut endomenteng yang dapat disampaikan untuk berkat acara sambilan tamlagi Allah sehat urang makan duri kita karena juga beri makanan urang puasanya luar biasa juga pahalanya. Yang pertama ada bergabung urang yang dicintai surga urang berquran. Yang kedua urang beri makanan urang buka puasa dan beri makanan fakir miskin dan anak yatim dan juga urang yang puasa. Jadi berkat acara ditulung saudara-saudara lun gure-gure lun dalam jarum baca doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في المرسلين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم ارزقنا علما وفهما واسعا ورزقا حلالا طيبا وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولأهلنا ولأهل قراباتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وتبع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.